Ulazimo lagano ovdje u teretanicu, priboj Gannicus teretana. Bacamo se lagano na zagrevanje, malo da podignemo radnu temperaturu tijela. Malo istezanja, malo smo radili handstand čisto onako iz gasa. I odmah se bacamo na prvu vežbu. Prva vežba koju radimo jeste šut mašina, 3 serije. Prva serija ide od otkaza, ciljamo taj otkaz, maksimalno je bilo 20 ponavljanja. Sljedeća vežba jeste bugarski, obe noge bugarski čučanj, isto 3 serije. Prva serija uvijek ide više ponavljanja, svaka naredna je manje, jer prvu izvučemo maksimum, ali ako prvu odradimo manje, onda drugu više, to znači da nije dobro. Fora je prvoj se iscijediti mišić na maks i svaka sljedeća da bude što manje repsa od te prethodne. Sljedeća vežba, to je treća vežba, jeste čučanj. Radimo ovdje, znači uzmemo teg od 20 nešto kila, ne znam koliko je 20 kila, isto 3 serije po 30 ponavljanja. Četvrta vežba jeste, znači ova za ložu, uzmemo ovu vežbu kao deadlift, ali gađamo ložu, blago savijena kolena i tu se baš lijepo osjeti zadnja loža i malo i gluteus radi. I na kraju ostaje nam kardio, s obzirom da smo na definiciji, 30 minuta kardio. I da, posle tog kardija završavamo i bacamo se na klop.